joy. Verse 5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, I am persuaded that in thee also. Verse 6. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up. Everybody say stir up. That thou stir up the gift of God which is in thee. Everybody say in thee. Indeed. Yes. By the putting on of my hands. Let's continue to verse 7. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Everybody say sound mind. Sound mind. So it's not the will of God for you to be depressed. So if you are depressed, it is not the will of God, because God has given us a sound, meaning a mind that is healthy, that is peaceful. Okay, let's continue. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who had saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to the light through the gospel. See that? So the light, the gospel has a light. Everybody said the gospel has a light, a powerful light. शक्तिशाली ज्योति. And when you receive the gospel, अनि जब तपाईं सुसमाचारलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, you receive life. तपाईले जीवन ग्रहण गर्नुहुन्छ. Hallelujah. Amen. Just move yours a little bit closer, Ritik. All right. So we were talking about fanning to flame the fire of God. These past 2 weeks. हामी चाहिँ पहिलो दुई हप्तासम्म हामीले परमेश्वरको त्यो आगोलाई चाहिँ कसरी हम्किनेको बारेमा हामीले हेरिरहेका थियौं. And I said there is a reason why God tells us to fan to flame the fire. अनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ एउटा कारण छ जुनमा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामीले त्यो आगोलाई चाहिँ हम्किनु पर्छ भनेर. Fanning to flame the fire of God is not just to sit down and say, okay, I'm fanning to flame the fire. अनि परमेश्वरको आगोलाई चाहिँ हम्किनुको भनेको मतलब चाहिँ बसेर चाहिँ म आगोलाई हम्किरहेको छु भन्ने हैन. I also said fanning to flame the fire is because you already have the fire of God when you receive the Holy Spirit. अनि मैले आगोलाई हम्किनु चाहिँ किन भनेको भने जब तपाईले पवित्र आत्मा पाउनुभयो त्यही समयमा चाहिँ तपाईले आगो पाउनुभयो. And now fanning to flame the fire of God simply means you grow that fire that is inside of you to such a place where you can do great things with that fire. अनि आगोलाई हम्किनुको मतलब चाहिँ त्यो प्रभु रायको आगोलाई हम्किनुको मतलब चाहिँ त्यो आगोलाई चाहिँ यति धेरै बढाउनु हो कि जहाँ चाहिँ हामी महान महान काम गर्न सक्छौं त्यो आगोद्वारा. And I said there are various ways of how to grow that fire. अनि मैले भनिरहेको थिएँ विभिन्न रूप छ जुनद्वारा चाहिँ हामी त्यो आगोलाई हामी बढाउन सक्दछौं. But I said even before you go out there into the world, there are still certain things you need to do. अनि मैले भने जब तपाई पृथ्वीमा यो संसार बाहिर तपाई जानु भन्दा अगाडि केही कुराहरु छ जुन चाहिँ तपाईले गर्नु पर्दछ पहिले. Because going out into the world to take the world is not a child's play. किनकि गएर पृथ्वी यो संसार जित्नु भनेको चाहिँ एउटा बच्चाहरुको खेल हैन. You will meet powers that will fight you. तपाईले शक्तिहरु देख्नु हुनेछ जुनले चाहिँ तपाईको विरोध लडाई गर्नेछ. You will meet principalities that will fight you. तपाईले चाहिँ प्रिन्सिपलिटी के भन्छ? तपाईले high ranking demons. तपाईले ठुलो ठुलो शैतानहरुलाई यो राज्यहरुको शैतानलाई तपाईले भेट्नु हुनेछ. You meet the darkness that will fight today in the world. तपाईले अन्धकारहरुलाई भेट्नु हुनेछ जसले चाहिँ तपाईलाई लड्नेछ. That is why you need to be on fire, but also know other things that you need to prepare. त्यही भएर तपाई आगोमा हुनु पर्दछ तर अरु कुराहरु पनि छ जुन चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ ताकि तपाई तयार हुनको लागि. You can have so much fire in you. तपाईसँग धेरै आगो हुन सक्छ. But if you are not prepared and neglect some of the things I will share today. अनि यदि तपाई तयार हुन्न अनि जे कुरा म तपाईहरुसँग बाँड्ने छु त्यो कुरालाई तपाईले त्याग्नु भयो या इन्कारनु भयो भने no matter how you talk with that fire, the world will not hear you. तपाईले त्यो आगो द्वारा जुन रूपमा तपाई बोले पनि संसारले तपाईलाई सुन्ने छैन.
Have you seen people who heal blind eyes but nobody knows about them? के तपाईँले मानिसहरू तपाईँलाई थाहा छ जसले चाहिँ अन्धो आँखाहरू खोलेको छन् तर कसैले उनीहरूलाई चिन्दैनन्? Okay, they have the miracles, but why is it that nobody knows about them at all? उनीहरूसँग त्यो चमत्कार त छ तर किन हो कोही व्यक्तिले यो संसारले उनीहरूलाई Of which चिनेको a lot of people need that. जब सबैजनालाई त्यो धेरैजनालाई त्यो शक्ति चाहिएको छ It's because even though you have the fire, there are other things you need. तपाईसँग त्यो आगो भए पनि अरू कुराहरू छ जुन चाहिँ तपाईँलाई And if चाहिन्छ you neglect that, अनि यदि तपाईँले त्यो कुराहरूलाई तपाईँले त्याग्नु भयो भने you will not still have impact. तपाईँले चाहिँ के चिन्ह चाहिँ तपाईँले You will छोड्नु not still be able to सक्नुहुनेछ do the great thing that God planned for your life. तपाईँले त्यो महान महान काम जुन चाहिँ योजना परमेश्वरले गर्नुभएको थियो त्यो योजना पुरा गर्न सक्नुहुन्न That is why even though you have the fire, you still will need to know how to dress, तपाईँसँग त्यो आगो त होला तर तपाईँले कुन रूपमा तपाईँले लुगाहरू लाउनुपर्छ त्यो थाहा how to हुनुपर्छ talk, कसरी बोल्नु how to do things. कसरी कुराहरू गर्नु Because someone who has the fire and has those things will be more than someone who has just the fire. किनकि जो व्यक्तिसँग आगो छ र त्यो ती कुराहरूको ज्ञान छ त्यो व्यक्तिले अझै ठुलो काम गर्न सक्दछ त्यो व्यक्ति जोसँग आगो छ त्यो व्यक्तिले भन्दा धेरै Praise God. प्रभुलाई महिमा भएको होस् Would you prefer to hear the gospel from someone whose mouth is smelling good or from someone whose mouth is smelling bad? No, to be honest, put your hand up. तपाईँ भन्नुहोस् के तपाईँ सुसमाचार जसको सास चाहिँ मिठो गनाउँछ honest. त्यो व्यक्तिसँगबाट सुन्नु चाहनुहुन्छ कि जसको सास गनाउँछ त्योबाट Be honest. Tell me, smelling good or smelling bad? Why smelling good? मलाई भन्नुहोस् किन मिठो me. अलिक राम्रो गराउने सासबाट सुन्नु चाहनुहुन्छ Go ahead, answer me. Why? मलाई भन्नुहोस् किन No, don't be scared. Don't be scared. Go ahead, you tell me. Yeah. Because it shows that you take care of your being, yourself. Shows that you take care of yourself. Good देखाउँछ answer. कि तपाईँले What आफ्नो other ध्यान answer? राख्नुहुन्छ You have an आफ्नो answer? शरीरको What? Would you like to hear someone talk about Jesus from when his mouth is smelling or when his mouth is smelling good? When his mouth is moving. Why would you choose someone whose mouth is smelling good? Just answer randomly. Well, shows that they're taking care of them, right? Wow, this is good. This is good. Clap for her. This is beautiful. This is beautiful. Yeah, you wanted to say something. Yeah, cleanliness is part of holiness. Cleanliness is part of holiness. Okay. सफाइ चाहिँ पवित्रताको एउटा भाग हो Royal, what about you? Would you choose someone preaching and their mouth is smelling good or smelling bad? Who will you choose? You would choose who? Either way, I think both, because either way, they're still like, No, between two, choose one. maybe smelling good then. Smelling good. Why? Like, Why would you choose that one? yeah, like, because they're taking care of your body. Okay. Any other answer? Yeah. It shows that you're willing to change people, because to be able to change somebody with a message, it has to start within yourself. Good. किनकि हामीले देख्दछौँ उनीहरूको जीवनमा के बदलाव आएको छ किनभने केही समाचारले चाहिँ अरूलाई बदल्नु पर्छ भने पहिले आफूमा सुरुवात हुनु पर्दछ उहाँले त्यो These भन्नुभयो are the little things if you neglect, no And matter if- how you scream, fire is here, nobody will hear you. अनि यी कुराहरू हो जुन चाहिँ सानो सानो देखिन्छ तर तपाईँले आगो यहाँ छ भन्नुभयो भने कसैले तपाईँलाई सुन्ने छैनन् I'm still to tell you the things that you need before you go out and take the world. अनि मैले तपाईँलाई कुरा भनेको छु जुन कुरा चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ तपाईँ बाहिर गएर संसार जित्नुभन्दा अगाडि Because when we say go out and take the world, you just think you just go and take the world like that. किनकि जब हामी भन्दछौँ जाऊ गएर संसार जित के तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ सिर्फ बाहिर गएर संसारलाई जित्नु सक्नुहुन्छ त्यति सजिलो You say, what if you are in the village and it's a different setting, तपाईँ भन्नुहुन्छ होला म गाउँतिर छु भने गाउँतिर अर्कै फाल्टो ठाउँ हो but you are in the city. तर तपाईँ सहरमा हुनुहुन्छ The way to take the gospel to the city is different from the way you take the gospel to the village. जुन रूपमा तपाईँ सुसमाचारलाई सहरमा लानुहुन्छ त्यो गाउँमा भन्दा भिन्दै छ If you're in a village area, you may pass in the forest where you may have some things on your body. That's fine, they will understand. तपाईँ गाउँतिर हुन्छ भने तपाईँ जङ्गलहरूतिर भएर जानु पर्ला त्यही भएर तपाईँको शरीरमा केही छ भने केही फरक छैन किन उनीहरूले बुझ्नेछन् But you want to go downtown as if you're in a jungle. No. तर यदि तपाईँ सहरमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ जङ्गलमा जस्तै भएर जानुभयो भने उनीहरूले तपाईँलाई सुन्ने छैन The jungle preacher. जङ्गलको प्रचारक You need things
preparation. तपाईँ तयारी हुनुपर्दछ, तयार हुनुपर्दछ। Some of you might have started taking your world. कतिजनाले आफ्नो संसारलाई जित्नु थाल्नु भएको छ होला, But you see, before you take the world more, तर तपाईँले संसारलाई अझै धेरै जित्नुभन्दा अगाडि you prepare more. तपाईँ अझै धेरै तयार हुनुपर्दछ। The degree of taking the world is determined on your preparation. तपाईँ कति धेरै चाहिँ संसारलाई जित्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँ कति तयार हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्दछ। So now we Christians, we are having a problem in the church. We are not equipped enough. अनि त्यही भएर हामी इसाईहरू चाहिँ एउटा समस्या छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी अलिक तयार भएको छैन। So we are not able to take our world as much. अनि हामी तयार नभएको कारणले चाहिँ हामी संसारलाई त्यति धेरै हामी जित्न सकेको छैन। We are trying, but we are not able to spike. I mean, to take the world as we're supposed to. हामी कोसिस त गरिरहेको छौँ, तर जुन रूपमा हामीले संसारलाई जित्नु पर्यो थियो त्यो रूपमा जित्न सकिरहेको छैन। That's why you will see a Christian on TikTok and they are dancing the dancing of the devil. त्यही भएर हामी क्रिस्चियनलाई हामी टिकटकमा देख्न सक्दछौँ, इसाईलाई टिकटकमा देख्न सक्दछौँ, तर उनीहरू चाहिँ जुन नाच गरिरहेको छन् ऊ चाहिँ दुष्टको नाच गरिरहेको छ। Dancing naked on TikTok for views. अनि नाङ्गे उनीहरू नाचिरहेको हुन्छन् टिकटकमा मान्छेहरूले देखोस् भनेर। You can get views by the glory of God. You don't need to take out your body to have views, to be trending. तपाईँले प्रभुको महिमाद्वारा पनि तपाईँले भ्युजहरू मान्छेहरूले देख्नेछन् तपाईँको भिडियोहरूलाई, तपाईँले नाङ्गिनु पर्दैन। But before that, God needs to what? Prepare you. तर त्योभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ? परमेश्वरले तपाईँलाई तयार पार्नु पर्दछ। Hallelujah. आमेन। If they put you now in front of Donald Trump, preach to him, your heart will start shaking. अनि अहिले यदि तपाईँलाई डोनाल्ड ट्रम्पको अगाडि प्रचार गर्नु भनेर खडा गर्यो भने तपाईँ धेरै डराउनुहुन्छ, घबराउनु हुनेछ। You need to be prepared in such a way that if they put a Muslim here, you'll be able to preach to them. तपाईँ यो रूपमा तयार हुनु पर्दछ। यदि कोही मुस्लिमलाई पनि तपाईँले प्रचार गर्नु पर्यो भने तपाईँको अगाडि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। They send governmental people, you are able to give them counsel from God. त्यही सरकारको मानिसहरू पनि उनीहरू आयो भने तपाईँ प्रभुद्वारा तपाईँले उनीहरूलाई केही ज्ञानहरू दिनु सक्नु पर्दछ। You see? But now if the governor of Illinois comes and he's saying, so according to you, how can I make this city better for Jesus? अनि यदि यो इलिनोइको गभर्नर तपाईँसँग आयो अनि के सल्लाहहरू माग्यो भने तपाईँले उसलाई त्यो सल्लाह प्रभुको आत्माद्वारा दिनु सक्नु पर्दछ। What will you tell him now? तपाईँले के भन्नुहुनेछ अब? Because you don't have information about the roles of a governor किनकि तपाईँसँग त्यो एउटा गभर्नरको काम के हो त्यसको बारेमा थाहा छैन and how he should bring the gospel in the city. अनि उसले चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ सुसमाचार आफ्नो This is to शहरमा tell ल्याउन us that सक्नुपर्दछ। fire is good, but fire is not enough. त्यसको मतलब आगो भनेको धेरै असल हो तर आगोमा मात्रै काफी छैन। Hallelujah. While we are having fire, there are other things we need to set in order. हामीसँग आगो छ तर केही हिस्साहरू पनि छ हाम्रो जीवनमा भागहरू छ जुन चाहिँ हामीले अधीनमा ल्याउनु पर्दछ। While we are having fire, there are things we need to set in order. हामीसँग आगो भए पनि हाम्रो अरू कुराहरू पनि छ जुन चाहिँ अधीनमा ल्याउनु पर्दछ। Hallelujah. आमेन। So let's start with the first thing that we need to go and take the world. त्यही भएर हामी पहिलो कुरा हेर्नेछौँ जे चाहिँ हामीलाई कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ हामीले संसार जित्नुभन्दा अगाडि। Even when you are in the army, you go through preparation and training before they send you into mission. तपाईँ आर्मीमा हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँ तयार हुनु पर्दछ तपाईँ कहीँ जानुभन्दा अगाडि। So in Christianity, as Christians, you have to be equipped, meaning you have to be trained. त्यही भएर तपाईँ इसाई भएर पनि तपाईँलाई तयार पार्नु पर्दछ, तपाईँलाई शिक्षाहरू दिनु पर्दछ। That's now when you begin to take over TikTok. अनि त्यो पछि चाहिँ तपाईँ गएर टिकटकलाई But तपाईँले if you are not trained, TikTok will take over you. अनि यदि तपाईँ तयारी हुनुभएको छैन भने टिकटकले चाहिँ तपाईँलाई नै उल्टै कब्जा गर्नेछ भनौँ न। Facebook will take over you. फेसबुकले तपाईँलाई जित्नेछ। Social media will take over you. अनि यो फेसबुक इन्स्टाग्रामहरू सबैले तपाईँलाई जित्नेछ। But if you are well trained, तर यदि तपाईँ असल रूपमा तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभएछ भने everything in your life becomes a weapon. तपाईँको तपाईँको जीवनको हरेक भागहरू हिस्साहरू चाहिँ एउटा तलवार चाहिँ बनिनेछ। Give me the mic, it becomes a weapon. तपाईँले Against मलाई the माइक kingdom of दिनुहोस्, darkness. माइक दिनुहोस् यो एउटा हतियार बनिनेछ। Hallelujah. आमेन। Give me money, it becomes a weapon to the kingdom of darkness. तपाईँले मलाई पैसा रुपियाँ दिनुहोस् यो एउटा हतियार बनिनेछ प्रभुको राज्यको लागि। Give me fame, it becomes a weapon to the kingdom of मलाई darkness. पहिचान दिनुहोस् मलाई यो एउटा हतियार बनिनेछ। Influence, it becomes a weapon to the kingdom of darkness. Satan will be like, no, this guy will have not gone viral. No, no, no. Satan will be crying. तपाईँले मलाई जति धेरै पहिचान दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा हतियार बनिन्छ प्रभुको राज्यको लागि। तपाईँले होइन न Because I'm shaking his kingdom every time.
तपाईले भन्नु किनकि शैतान घबराउनेछ किनकि मैले उसको राज्यलाई मैले Glorify हल्लाइरहेको Jesus छु every time, every day. हरेक समय मैले प्रभुको महानतालाई देखाइरहेको छु My car, use it for the kingdom. मेरो गाडी म प्रभुको राज्यको लागि प्रयोग गर्छु My wife, use her for the kingdom. मेरो श्रीमती मेरो प्रभुको राज्यको लागि प्रयोग गर्दछु No, it's serious. It's serious. Because the Bible says everything you do for the glory of God हो now. किनभने बाइबलले भन्छ So if you are marrying your wife, should she not be for the glory of तिमीहरू God? जे कुरा गर्दछ प्रभुको राज्यको लागि गर के तपाईँले विवाह Should गर्नु not just be for you, hug, kiss. No, it's ऊ fine. But use her for the glory of God. सिर्फ तपाईँको लागि होइन तर Yes. प्रभुको राज्यको लागि हो See, I'm telling you the truth though. This is how Christians are supposed to be thinking. म तपाईँलाई सत्य कुरा भनिरहेको छु एउटा इसाईले चाहिँ यो समझ लिएर हिँड्नु पर्दछ यो सोचाइ Telling you the truth. म तपाईँलाई सत्य कुरा भनिरहेको छु I understand that people say, oh, in ministry, your wife is number one. हो म बुझ्छु मानिसहरूले भन्छ सेवाकारीमा आफ्नो श्रीमती पहिलो हो Let me ask you a question. म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्नेछु Of course, our wives should be our treasures. We should treasure them, right? हो श्रीमतीहरू हाम्रो सम्पत्ति हो But the vision that God gave you, she was not there yet. That vision is eternal. तर जुन दर्शन प्रभुले दिनुभयो तपाईँको श्रीमती भन्दा अगाडि हो, त्यो चाहिँ अनन्तको लागि So हो, त्यो wife दर्शन। is also important. That does not make the vision less important. हो आफ्नो श्रीमती पनि महत्त्व हो तर तपाईँको दर्शन पनि महत्त्व हो त्यसको महत्त्व हो So if we marry, also is for the glory of God. अनि यदि हामी विवाह गर्छौँ भने पनि त्यो प्रभुको महिमाको लागि हो Some of you may not understand this well for now, but after a few years you will understand. कतिजनाले असल रूपमा बुझ्नु सक्नुहुन्न होला तर केही वर्ष पछाडि तपाईँले बुझ्नुहुनेछ It's okay to not understand for now certain things, नबुझ्नु केही छैन केही कुराहरू अहिलेको लागि but later you will. तर भविष्यमा तपाईँले थाहा गर्नुहुनेछ The first thing that you need before you go out there and take the world, because like I said, this world is evil. They are wicked. पहिलो कुरा तपाईँलाई चाहिने जसरी मैले भने यो संसार चाहिँ धेरै This world is wicked. धेरै पापी छ Don't think they like you. तपाईँले नसोच्नुहोस् कि उनीहरूले तपाईँलाई संसारले तपाईँलाई मन पराउँछ भनेर It's an evil world that Can God you- is sending you to go and take. जुन संसारमा परमेश्वर तपाईँलाई पठाइरहनु भएको छ त्यो धेरै पापी संसार हो You must be prepared. तपाईँ तयार हुनु पर्दछ You must be ready. तपाईँ तयार हुनु You must be पर्दछ। trained. तपाईँले शिक्षाहरू लिनु Now पर्छ someone is asking me, how long should I be trained? अनि कसैले सोधिरहनु भएको छ म कति समयसम्म म शिक्षाहरू लिनु It भनेर depends how hungry and thirsty you are willing to learn. अनि त्यो चाहिँ केमा भर पर्दछ तपाईँ कति धेरै तृषित या भोकाउनु भएको छ सिक्नको लागि It depends how quick you are able to catch it. अनि यसमा नि भर पर्दछ तपाईँ कति छिटो तपाईँ त्यो शिक्षालाई तपाईँले लिनु सक्नुहुन्छ Hallelujah. Amen. That is why you see some people are trained, they finish earlier than others. त्यही भएर तपाईँ देख्नुहुन्छ शिक्षाको समयमा कोहीजना छिटो सक्दछन् कोहीजना ढिलो It's not because they are better, it's simply because people are learning at different levels. त्यसको मतलब यो होइन कि एउटा अर्को भन्दा अर्को धेरै असल तर सिर्फ भिन्न भिन्न समयमा उनीहरू सिकिरहेछन् Hallelujah. People are learning at different levels. That is why some people finish faster than others. उनीहरू भिन्दै भिन्दै समयमा सकिरहेछन् त्यही भएर कोही कसैले छिटो कसैले ढिलो सक्दछन् So I'm going to give you 4 things today. अनि आज म 5वटा How to prepare so that you will take your world better for Christ. म 5वटा कुराहरू तपाईँलाई भन्ने छु तपाईँले जुनद्वारा तपाईँले यो संसार कसरी जित्नु यसको लागि Hallelujah. तपाईँ सिक्नुहुनेछ Hallelujah. Praise God. प्रभुलाई महिमा भएको होस् So yes, go and take the world, but first prepare. हो जानुहोस् गरेर संसारलाई जित्नुहोस् तर पहिले तयार हुनुहोस् First do what? पहिले के गर्नु Now, I'm not saying many of you are not prepared already. Many of you are already prepared at some level. अनि मैले भनेको होइन तपाईँहरू तयार हुनु नभनेको होइन तर केही रूपमा तपाईँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ And I'm not that kind of person who tell you, wait until you are 40 years old. अनि म त्यो खाले व्यक्ति होइन जसले चाहिँ भन्छ तपाईँ 40 वर्ष हुन्छसम्म Before you पर्खिनु start भनेर। taking the world. तपाईँले संसार जित्नुभन्दा अगाडि Is Yamal 40 years old? के यामल 40 वर्षको हो He's 19 years old. ऊ 19 वर्ष हो And the guy is shaking the world of football. तर उसले चाहिँ यो फुटबलको संसारलाई उसले हल्लाइरहेको छ Then how is it that in Christianity they are now saying, no, you are too young, you need to wait till you are 30. अनि कसरी चाहिँ भन्नु सक्छ तिमी अझै जवानी छौ तिमी 30 वर्षसम्म पर्खिनु पर्छ भनेर प्रभुको Thank राज्यमा God चाहिँ। that Jesus didn't make it so. तर प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् प्रभुले त्यस्तो बनाउनु भएन Because there's a person in the Bible, किनकि बाइबलमा एउटा व्यक्ति छ like Timothy, तिमोथी he was a bishop at 17. ऊ चाहिँ एउटा बिशप थिए 17 वर्षमा You see,
तपाईँ देख्नुभयो So God trains people at different levels, prepares people at different levels. त्यही भएर प्रभुले शिक्षा विभिन्न रूपमा अनि तयारी पनि विभिन्न रूपमा पार्नु Praise God. प्रभुलाई महिमा भएको होस्। So the first thing we need त्यही भएर पहिलो कुरा हामीलाई चाहिने भनेको is the glory of God, प्रभुको महिमा। like he was saying. The first thing that we need to go out and take the world is to have the glory of God on your life. अनि पहिलो कुरा संसार जित्नुको लागि चाहिँ पहिले हामीलाई चाहिएको महिमा प्रभुको Like he महिमा। was saying earlier, the glory of God is inside of you, जसरी उसले भनिरहेको थियो अघि प्रभुको महिमा चाहिँ तपाईँ भित्र छ, but you need to interact with that glory of God so much that you have weight in your words. अनि अब तपाईँ त्यो महिमासँग चाहिँ यति धेरै सम्बन्ध राख्नु पर्दछ कि तपाईँको शब्दमा चाहिँ वजन छ, वजन। Volume is not what changes a man. अनि आफ्नो आवाज कति ठुलो या सानो छ त्यसले मतलब पर्दैन। What changes a man तर केले चाहिँ मानिसलाई बदलाउँछ भने is the weight of the presence. प्रभुको उपस्थितिको वजनले कति गहिरो छ त्यो। So it is not what you say that actually changes men. तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यसले बदल्ने होइन मानिसलाई, It is what is in what you say. तर तपाईँले भन्नुभएकोमा चाहिँ के छ, शब्दमा चाहिँ के छ। So before you wake up from your bed and you say, "Hey devil, get out of here," अनि तपाईँ खाटबाट where do you उठेर speak from? शैतान यहाँबाट निस्कि भन्दा अगाडि तपाईँ कहाँबाट बोलिराख्नु भएको छ। If you're speaking from the presence, fine. यदि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट बोलिराख्नु भएको छ भने ठिक छ। Because now you've developed your presence with God. You know where you are speaking from. अनि You've developed your relationship with God. You know where you are speaking from. अनि तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँले यति धेरै गहिरो राख्नु भएको छ परमेश्वरसँग चाहिँ कि तपाईँ कहाँबाट बोलिराख्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा छ। Hallelujah. Amen. Say, the presence of God is in me. भन्नुहोस् प्रभुको उपस्थिति म भित्र Say, छ। I carry God's presence. भन्नुहोस् म प्रभुको उपस्थिति म बोक्छु। Yes. Pre-cook that presence of God. Continue to develop your intimacy with God. हो तपाईँको त्यो सम्बन्ध चाहिँ घनिष्ठ रूपमा तपाईँले बढाइराख्नुहोस्। Don't always look at yourself down as if God can never use you. अनि तपाईँले आफूलाई होचाएर नहेर्नुहोस् अनि भन्नुहोस् कि प्रभुले मलाई कहिले प्रयोग गर्नुहुन्न भन्नुहोस्। Because sometimes the Bible says that God chooses the foolish things of this world to अनि confine बाइबलले the चाहिँ भन्छ wise. कोही कोही बेला चाहिँ The foolish things of this world, the useless things of this world, परमेश्वरले चाहिँ मूर्ख कुराहरूलाई प्रयोग गर्नुहुँदछ and uses them for His glory. उहाँको महिमाको लागि। So you may say, I am a fool for Christ. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला म प्रभुको लागि म No. मूर्ख छु। To be honest, that's true. Even me, I am a fool for Christ because the world will call us useless, but we are the ones that God chose. हो बाइबलले संसारले हामीलाई मूर्ख भन्न सक्छ तर प्रभुले हामीलाई चुन्नु So भयो। we are fools for Christ तर प्रभुको लागि हामी मूर्ख हो because God chooses the foolish things of this world to किनभने- glorify Himself. किनभने परमेश्वरले चाहिँ मूर्ख कुराहरूलाई चुन्नुहुन्छ संसारबाट आफूलाई महिमा देखाउन And do you आफूलाई know, महिमित पार्नको and लागि। do you know why God does that sometimes? थाहा छ परमेश्वरले किन त्यो गर्नुहुन्छ कोही कोही बेला? God does that to show the best that without you I can do it. किनकि परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ ज्ञानीहरूलाई चाहिँ कि तिमीहरू बिना म गर्न सक्छु भनेर। That is why in this kingdom of God, sometimes those who deserve it don't actually have it. It is those who don't deserve it who have it. त्यही भएर प्रभुको राज्यमा ती व्यक्तिहरूसँग छैन जसले चाहिँ जो चाहिँ योग्यको छन् तर जो चाहिँ अयोग्यको छन् उनीहरूले चाहिँ जितिरहेको But हुँदछ। that doesn't mean we frustrate the grace of God by just being idle. त्यसको मतलब हामीले चाहिँ प्रभुको त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले के हो प्रभुको Idle, just doing अनुग्रहलाई nothing. अनुग्रहलाई चाहिँ हामीले त्यसको फाइदा उठाउनु होइन किनकि हामी नै परमेश्वर भएर बस्नु होइन। Hallelujah. So even those of you watching online, take this teaching seriously. त्यही भएर जो पनि अनलाइनमा हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले ध्यानपूर्वक भएर सुन्नुहोस् त्यो शिक्षालाई। All right. The glory of God is God manifested on you, the visible manifestation of God on your life. अनि परमेश्वरको महिमा चाहिँ प्रभु स्वयं प्रकट हुनुभएको तपाईँको जीवनमा Hallelujah. जुन चाहिँ हामीले देखिन्छ। So when you say, I'm seeing the glory of God, you are seeing the manifestation of God's glory, of God Himself. He is manifesting Himself to you. And that's His glory. अनि जब तपाईँले चाहिँ म परमेश्वरको महिमा देखिरहेको छु भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वर स्वयं प्रकट हुनुभएको परमेश्वरलाई देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ प्रभुको महिमा हो। The reason why someone can take the mic and speak and everywhere is dry, and another person takes a mic, he just does, अनि and the एउटा Spirit व्यक्तिले flows. It is called weight of glory.
अनि एउटा व्यक्तिले माइक लिएर ऊ बोल्नु सक्छ तर सबैतिर सुक्खा छ तर एउटा व्यक्तिले माइक लिएर बोल्दाखेरि सबैतिर प्रभुको उपस्थिति हुन्छ त्यो चाहिँ प्रभुको महिमा भन्दछ त्यसलाई प्रभुको महिमा र महिमाको त्यो वजन You understand now? Yes. So someone can have the gift without the weight. त्यही भएर कोहीसँग वरदान हुन सक्छ तर त्यो वजन भन्ने छैन त्यो महिमाको वजन So you will sing, people will clap for you, त्यही तपाईँ गाउनुहुन्छ मान्छेले ताली बजाउँछन् but nobody will repent. तर कसैले पश्चाताप गर्ने छैनन् Nobody will be healed. कोही पनि चङ्गाई पाउने छैनन् Nothing will change in the people's lives. केही कुरा पनि मानिसको जीवनमा बदलिने छैन Because you are singing with the gift, not with the glory. किनकि तपाईँ चाहिँ त्यो वरदानबाट गाइराख्नु भएको छ त्यो महिमाबाट होइन When the presence of God is strong on your life, तर जब प्रभुको उपस्थिति चाहिँ भारी रूपमा छ तपाईँको जीवनमा everything you do हरेक कुरा जुन चाहिँ तपाईँले गर्नु हुँदछ becomes an agent of transformation. त्यो चाहिँ एउटा बदलावको एउटा बाटो बनिन्दछ That many times people just tell me, oh, when I sit next to you, I just begin to fear God. It's not me, it's the presence of God. अनि धेरैचोटि मानिसहरूले मलाई भन्दछन् जब उनीहरू मेरो छेउमा बस्दछन् ऊ चाहिँ प्रभुको भय महसुस गर्दछन् किन मेरो कारणले होइन तर प्रभुको उपस्थितिको Is कारणले interacting with the glory of God. अनि त्यो चाहिँ प्रभुको महिमासँग त्यो एउटा हेलमेल भएको कारणले And we all need weight, more weight. अनि त्यही भएर हामीलाई चाहिँ त्यो वजन भारी चाहिँदछ त्यो वजन चाहिँदछ त्यो महिमामा I know I have more weight, especially on the street when I'm preaching. People are stopping. They are forced to stop to listen. Some people don't listen, but some must be stopped. They must stop to listen. अनि मलाई थाहा छ मेरो जीवनमा वजन छ किनभने जब म बाहिर प्रचार गरिरहेको हुँदछु मानिसहरूले जब सुन्दछन् उनीहरू रोक्नै पर्दछ वचन सुन्नको लागि प्रभुको सुसमाचार सुन्नको लागि So, being loud and having a volume is very good. अनि आफ्नो आवाज चर्को हुनु असल कुरा It हो has a role to play. एउटा भाग छ त्यसले खेल्ने But the Bible says the angels also shout loud with the voice of a trumpet. अनि बाइबलले नै भन्छ स्वर्गदूतहरू पनि एउटा तुरैको आवाजमा चर्को आवाजमा उनीहरू बोल्दछन् But it is possible for you to shout loud and there is no glory. तर हुन सक्दछ कि तपाईँ चिच्चाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँको आवाजमा महिमा छैन So the glory is not in the loudness. त्यही भएर महिमा चाहिँ तपाईँको आवाज कति चर्को छ त्यसमा भर पर्दैन It's in the presence. तर महिमा चाहिँ Hallelujah. उपस्थितिमा छ Hallelujah. Hallelujah. Amen. If you begin to understand this, And you it- begin to flow in that river. That is, जब तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ त्यो नदीमा तपाईँ बग्नु the Holy थाल्नुहुन्छ। Spirit in you has a river for you. जुन पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँमा हुनुहुन्छ तपाईँको लागि उहाँले एउटा नदी It is बनाइदिनु that भएको place छ where you are one with Him. अनि त्यो चाहिँ त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ तपाईँ एक हुनुहुन्छ पवित्र आत्मासँग Out of there, things begin to flow. Favor begins to flow. Your life begins to, different things begin to happen. अनि त्यो सम्बन्धबाट चाहिँ कुराहरू बग्नु थाल्दछ तपाईँको अनुग्रह तपाईँको जीवनमा बदलावहरू धेरै विभिन्न कुराहरू बग्नु थाल्दछ And the arrows that the enemy shoots at you, it will come, but it will not touch you. अनि हरेक बाणहरू जुन चाहिँ शत्रुले तपाईँको तर्फी हान्नेछ आउनेछ तर तपाईँलाई छुने छैन Because you are where in their presence. किनकि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ किनकि तपाईँ उपस्थितिमा हुनुहुन्छ You understand now? That's what Psalms 91 says. तर तपाईँले बुझ्नुभयो तेरो भजन सङ्ग्रह 91ले त्यही भन्दछ Those who dwell in the secret place shall abide under the shadow of the Almighty. त्यो व्यक्तिहरू जो चाहिँ गुप्त ठाउँमा समय बिताउँछन् उनीहरू चाहिँ प्रभुको छत्र छायाको मुनि हुँदछन् Hallelujah. Amen. And then it says that since you abide in the secret place, this will happen to you. Sickness will not touch you. This will not happen to you. This will not happen to अनि you. बाइबलले चाहिँ भन्दछ किनकि तिमी चाहिँ गुप्त ठाउँमा तिमी समय बिताउँछौ यी कुराहरू तिमीलाई हुने छैन विराम तिमीलाई हुने छैन यस्तो कुराहरू तिमीलाई हुने छैन But you know the problem today in Christianity? तर थाहा छ समस्या के हो हामी इसाईजनमा We stay out of the secret place. हामी चाहिँ गुप्त ठाउँबाट बाहिर रहँदछौँ And then we say, sickness will not come my way. अनि हामी भन्दछौँ रोग बिरामहरू चाहिँ मेरो बाटो आउने छैन The devil, you will not touch me. अनि भनेछौँ दुष्ट तैँले मलाई छुने छैनस् He will touch you उसले छुनेछ because you are out of the secret place I'm किनकि talking. तपाईँ गुप्त ठाउँ बाहिर तपाईँ हुनुहुन्छ You have to be in the secret place before those benefits are now for you. अनि तपाईँ त्यो सबै असल कुराहरू तपाईँको जीवनमा हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ चाहिँ त्यो गुप्त ठाउँमा So you see, तपाईँ godless people quoting Psalms 91. Godless people are quoting Psalms 91. अनि प्रभु रहित मानिसहरूले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91 दाबी गरिरहेको हुँदछन् Say, the arrows will not touch me. अनि भनेछन् बाणहरूले मलाई छुने छैन
When you say, the arrows will not touch me, where are you speaking from, sir? अनि जब तपाईँ भन्नुहुन्छ बाणहरूले मलाई छुन्ने छैन तपाईँ कहाँबाट Are you बोलिराख्नु speaking from भएको the secret place or you are speaking outside the secret place? That's the question. छ तपाईँ त्यो गुप्त ठाउँ भित्रबाट बोलिराख्नु भएछ या बाहिरबाट प्रश्न चाहिँ त्यो छ Because he will still touch you. किनकि तपाईँलाई छुनेछ Huh. त्यो बाणले And then some people say, the devil is a fool. He cannot touch me. अनि भन्ने छन् धेरैले भन्छ शैतान चाहिँ मूर्ख छ मलाई छुने छैन Read your Bible. There's no verse that says the devil is a fool. अनि त्यहाँबाट बाइबल पढ्नुहोस् बाइबलमा कहाँ पनि छैन त शैतान चाहिँ मूर्ख छ I'm not trying to say he's more powerful, no. मैले भन्नु खोजेको होइन कि ऊ अझै धेरै शक्तिशाली छ The Bible says even the devil believes that Bible- God is true, but he trembles. बाइबलले भन्छ शैतानले विश्वास गर्दछ अनि ऊ काम्दछ So when Satan is in front of God, he's like, God, can I go and attack California? जब शैतान No, that's the Bible. जब शैतान प्रभु अगाडि हुँदैछ शैतान कामिरहेको हुँदछ But some of you see Satan like some of a big guy who is more than God. No. अनि धेरैजनाले चाहिँ शैतानलाई यो रूपमा देखिराख्नु भएको छ परमेश्वरभन्दा ठुलो भनेर तर So होइन in the presence means in God. अनि प्रभुको उपस्थितिमा भनेको मतलब चाहिँ प्रभु भित्र In God, they can't succeed to अनि प्रभु destroy you. भित्र मलाई In नष्ट God, पार्न सक्दैन even if you fall, you rise back. प्रभु भित्र म लडे भने पनि म उठ्ने छु In God, this will happen. No matter how they attack your business, you will find a way to spike up. प्रभुमा मेरो व्यापारमा उनीहरूले जुन रूपमा आक्रमण गरे पनि मेरो व्यापार बढ्नेछ प्रभुमा In God, things will be restored. You see? प्रभुमा पुनरुत्थान हुनेछ But it's for those who are in the secret place. Uh, When you are there, that is when you now receive the benefits of all these things I'm naming. तर यिनीहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको लागि जो चाहिँ गुप्त ठाउँमा छन् Hallelujah. So the first thing you need before you go out there and take the world, अनि संसार जित्नुभन्दा अगाडि त पहिलो कुरा तपाईँलाई चाहिने you need to make भनेको sure चाहिँ you interact a lot with the presence of कि God. तपाईँ चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा धेरै समय बिताउनु Don't just go and go on the street and you say, the fire of God is here. Come to Christ now. The fire is here. अनि चाहिँ बाटोमा गएर नभन्नुहोस् आगो यहाँ छ प्रभुमा आउनुहोस् आगो यहाँ छ You are releasing volume, but where is the weight? तपाईँ सिर्फ चिच्चाइरहनु भएको छ तर त्यसमा वजन कहाँ छ Ask your neighbor, where is the weight? आफ्नो छिमेकीलाई सोध्नुहोस् वजन Where is the कहाँ छ? weight in your words? तपाईँको शब्दमा वजनहरू कहाँ छ Where is the सोध्नुहोस्। weight on your life? तपाईँको जीवनमा त्यो वजनहरू कहाँ छ Where is the weight of God's presence? प्रभुको त्यो उपस्थितिको Hallelujah. वजन कहाँ छ Praise God. The Bible says that when Jesus was speaking, he was speaking spirit and life. बाइबलले भन्दछ जब येशू बोलिराख्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ आत्मा र जीवन That बोलिराख्नु was the भएको थियो weight of Jesus. अनि त्यो चाहिँ प्रभुको वजन थियो And that is supposed to be the weight of every Christian. अनि त्यो वजन चाहिँ हरेक इसाई जनको हुनुपर्ने हो That when we speak, we are speaking spirit and life. कि हामी जब हामी बोल्दछौँ हामी आत्मा र जीवन That when you are, that when if you meet someone they are discouraged, just by you being there, they'll be encouraged. कि जो कोही व्यक्ति उनीहरू दुखित छन् The love of Christ. उनीहरू हारेको छन् भने तपाईँ उनीहरूको छेउमा जाँदैमा उनीहरूले जीवन पाउने छन् Have you not seen like that? के तपाईँले त्यो कुरा There's देख्नु some भएको mood छैन? where the mood is just cold, but when this one person enters, that mood changes. अनि एउटा ठाउँ जहाँ चाहिँ त्यो ठाउँको के भन्छ वातावरण नै सबै नराम्रो छ भने एउटा व्यक्ति Madam, बस्ने that बित्तिकै person राम्रो हुन्छ entered with the presence of God. त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि किन That जब person त्यो व्यक्ति interacted बस्दछ in the secret, ऊ चाहिँ प्रभुको उपस्थितिसँग and the उकालो person now walked in. अनि किनकि ऊ व्यक्ति चाहिँ प्रभुको And as they उपस्थितिमा walk रहँदथ्यो, in, अनि ऊ भित्र पस्यो जब they ऊ walk भित्र with पस्यो angels. ऊ चाहिँ स्वर्गदूतको साथ भित्र पस्यो Suddenly, those angels sanitized the room. अनि अचम्म रूपमा चाहिँ त्यो कोठाको वातावरणै बद्ल्यो स्वर्गदूतको The argument that was going there stopped. अनि जुन झगडाहरू भइरहेको थियो त्यो कुरा रोक्यो त्यो ठाउँमा Because of what? You interact with the presence. किनकि तपाईँ चाहिँ त्यो उपस्थितिसँग तपाईँ हेलमेल भएको कारणले प्रभुको उपस्थिति Hallelujah. Amen. That's the one thing, that's the first thing you need. अनि त्यो चाहिँ पहिलो कुरा हो तपाईँलाई Because we चाहिने। don't want you to go on the street and you suffer, or to go out there you suffer. You are saying, the fire of God is here. Come now today. Come to the fire. When your words are chiang, 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 empty. किनकि हामी चाहँदैनौँ कि तपाईँ बाटोमा जानुहोस् अनि तपाईँ भन्नुहोस् आगो यहाँ छ प्रभुमा आउनुहोस् तर तपाईँको आवाज चाहिँ सिर्फ एउटा हल्ला मात्रै भइरहेको छ Why empty? अनि त्यो चाहिँ खोक्लो छ No time with God. किनकि प्रभुसँग तपाईँ No समय time बिताउनु with भएको छ। God. किनकि प्रभुसँग समय नभएको कारण This is why you see we don't just appear every time. Oh, त्यही भएर तपाईँ देख्नुहुन्छ हरेक समय हामी यहाँ आउँदैनौँ
There were times, of course, when I used to go street preaching every single day. हो समय थियो जुन मेरो जीवनमा जब म प्रचार गर्न हरेक दिन जाँदथे Seasons like that are important. ऋतुहरू त्यस्तो खाले ऋतुहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छ Imagine I'm going like that every day for the rest of my life. सोच्नुहोस् त्यो रूपमा म हरेक दिन गएँ भने I'm zapping away the energy of God. म प्रभुबाट आएको त्यो शक्तिहरू सबै रित्ताइरहेको No, one day I need to say, okay, today I'm not going. I will spend time in the secret अनि place कुनै दिन चाहिँ हामीले भन्नुपर्दछ आज म जाँदिनँ म गुप्त ठाउँमा म समय बिताउँछु where I will soak myself in the presence. जहाँ चाहिँ म प्रभुको उपस्थितिमा म भिज्ने छु When I go and say Jesus, अनि जब म गएर येशू भन्ने छु the weight is the difference. त्यो वजनको भिन्नता Tell your neighbor, the weight makes the difference. भन्नुहोस् त्यो वजनले चाहिँ भिन्नता ल्याउँदछ The weight makes the difference. त्यो वजनले चाहिँ भिन्नता ल्याउँदछ Your words can be so strong. See, when you begin to spend time in the presence of God, your word is like a sword, literally. अनि जब तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा समय बिताउनु हुँदछ तपाईको शब्द चाहिँ नि एउटा तरवार झै भन्दछ It pierces. So when you say Jesus is coming, अनि त्यो तरवारले चाहिँ काट्ने छ जब तपाईँ भन्नुहुन्छ येशू आउँदै हुनुहुन्छ that word, that person will carry it. They may go home and they keep hearing Jesus is coming, Jesus is coming. Jesus. अनि त्यो व्यक्तिले त्यो सुन्ने छ न घर गएर पनि उनीले त्यही कुराहरू सुनिराख्ने छ Because you were not just speaking normal words, you were throwing swords. किनकि तपाईँ सिर्फ साधारण शब्दहरू बोलिराख्नु भएको छ तर तपाईले तरवारहरू फैलिराख्नु भएको छ जब The women know this better because they are more sensitive अनि to words. अनि छोरी मान्छेहरूलाई यो कुरा थाहा छ किनभने उनीहरू चाहिँ धेरै के भन्छ उनीहरूलाई शब्दले धेरै दुख्छ छ Even as a husband, even when you are not angry and you say no, if you don't say the no in a low type of way, she would think you are angry. अनि यदि तपाईले नाइ भन्नुभयो भने पनि यदि तपाईले प्रेमको साथ नाइ भन्नु भएन भने उनीहरूले सोच्दछन् कि तपाईँ रिसाउनु भएको छ भनेर Do you want to eat? No, I'm not hungry. के खाने हुँदैन Is there any problem? उनीहरूले भन्छ के समस्या छ भनेर Because they are what? Sensitive to words. किनकि उनीहरू चाहिँ त्यो So just you. No, I'm not hungry. It's already उनीहरूलाई सानो hurting सानो her. शब्दले पनि दुख्दछ So now you have to find a way how to say the no, I'm not hungry in a nicer way. अनि अब तपाईले चाहिँ एउटा बाटो भेटाउनु पर्दा खोज्नु पर्दछ जहाँ चाहिँ तपाईले नाइ भन्न सक्नुहुन्छ तर अलिक असल राम्रो नरम रूपमा That is an example of what words does in the spirit when you have weight. त्यही भएर त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो जहाँ चाहिँ तपाईको आत्मा तपाईको वचनले के गर्न सक्दछ आत्मिक Your दुनियाँमा one Jesus can make someone turn their focus to Christ. अनि तपाईले एकचोटि येशू भन्दाखेरि पनि उनीहरूको ध्यान बदलेर त्यहाँ प्रभुतर्फ हुन सक्दछ So we need our words to carry weight. त्यही भएर हामीलाई चाहिँदछ कि हामीको वचनले चाहिँ वजन हामीको शब्दहरूले चाहिँ वजन भएको वजन Hallelujah. Amen. I can stand here and there's about to be a typhoon in Manila. And I stand here and say, that typhoon that is coming in this day, on this day, because the people have cried and repented, don't come again. What will happen is the weight is what will change it. अनि जसरी म यहाँ बसिरहेको छु नि कहीँनिर ठुलो के भन्छ मनिलामा ठुलो अब हर्केनहरू टाइफोनहरू आउँदैछ भने म यहाँ भएर म त्यसलाई नआइज भन्न सक्छु किनकि त्यो ठाउँमा भएको मान्छेहरूले चाहिँ पश्चाताप गरेको छन् अनि त्यो फेरि नआउनु सक्छ किन भन्दाखेरि किनकि त्यो शब्दमा भएको वजनको कारणले Now that we are done with the volume of the voice, let's now go to the nice voice. अनि अब हामीले चर्को आवाजको बारेमा हेर्छ अब हामी असल राम्रो आवाजको बारेमा Don't think angels will come because you are singing. तपाईं सोच्नुहोस् कि स्वर्गदूत आउनेछ किनकि तपाईँ यसरी असल आवाजमा गाइराख्नु भएछ You can be doing all of that and you are dry. तपाईले त्यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँ सुक्खा हुनुहुन्छ No weight of the presence. अनि प्रभुको उपस्थितिको त्यो वजन छैन You are copying people who are making Teofilo Sunday. So now you go, I'm Teofilo Sunday. Teofilo Sunday is spending time with God. You are not spending time with God. You just go, I'm Teofilo Sunday. Woo! It will not work. Teofilo Sunday जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ होला तर काम गर्ने छैन किनकि तपाईले उपस्थिति बोक्नु प्रभुको उपस्थिति बोक्नु भएको छैन So people sing because they know where they sing from.
तर मानिसहरूले गाउँदछन् किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूले कहाँबाट गाएको People preach because they know where they preach from. मानिसहरूले प्रचार गर्दछन् किनकि उनीहरूले थाहा छ उनीहरूले कहाँबाट People प्रचार teach गरिरहेको because छ they know where they teach from. अनि शिक्षाहरू दिँदछन् किनकि उनीहरूले थाहा छ उनीहरूले कहाँबाट शिक्षा दिइरहेको छ People fight battles because they know where they are standing. उनीहरूले युद्धहरू लड्दछन् किनकि उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरू कहाँ उभिरहेको छ Someone goes, I'm going to fight too. अनि त्यहाँ अरूले Your भन्छ म strength पनि is गएर म little. लड्नेछु When your strength is little. जब उनीहरूको शक्ति चाहिँ कम छ Don't copy Mr. Waku's fight. तपाईँले गएर मिस्टर You वाकु will be in जस्तै trouble. मिस्टर वाकु जस्तै गर्नु नखोज्नुहोस् तपाईँ समस्यामा पर्नुहुनेछ Hallelujah. नै Don't copy my fight to marry from Nepal. You will be in trouble. मेरो युद्ध जस्तै नगर्नुहोस् अनि किन अनि नेपालबाट बे गर्नुहोस् I नगर्नुहोस् know where I stand. तर मैले गरिरहेको छु किनकि मलाई थाहा छ म कहाँ उभिएको छु So, people today, they Never. just copy people. त्यही भएर आज मानिसहरू चाहिँ अरू चाहिँ गर्नु खोज्दछन् But they don't copy the way they seek God. तर जुन रूपमा उनीहरूले प्रभुलाई खोज्दछन् त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले कपी गर्दैनन् त्यो जस्तै गर्दैनन् Well, Paul went and preached the gospel in this city. But you are copying Paul, but you are not copying the way Paul was seeking God. अनि जुन रूपमा प्रेरित पावलले चाहिँ गएर प्रचार गरे त्यो जस्तै गर्नुहुन्छ तर जुन रूपमा प्रेरित पावलले चाहिँ प्रभुलाई खोजे त्यो जस्तै चाहिँ फेरि तपाईँ गर्नुहुन्न So everything we do त्यही भएर हरेक कुरा जे तपाईँले गर्नुहुन्छ resonates from the presence. जे कुरा हामी गर्दछौँ त्यो चाहिँ उपस्थितिबाट आएको कुराहरू When you speak there, your words can pierce nations. अनि जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ राज्यहरूलाई एउटा तलवार चाहिँ बनिनेछ So you can have a sweet, beautiful, nice voice. अनि तपाईँसँग असल मिठो आवाज हुन सक्दछ Like a surgadut, स्वर्गदूत चाहिँ like an angel. And then you sing. तपाईँ त्यसरी गाउनुहुनेछ Oh, my Father. Sorry, guys. You can sing like that, nobody will hear you. तपाईँ त्यसरी असल रूपमा गाउनुहुनेछ तर कसैले Because when they तपाईँ are hearing it, making tiang, 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 tiang in the ear. किनकि जसरी सुनिरहेछन् सिर्फ आवाज मात्रै बनिरहेछ कानमा And then when you finish, people just clap. Oh, clap for Mrs. Dahlia. अनि तपाईँले सकेपछि सिर्फ मानिसहरू ताली मात्रै बजाउँछन् Nobody got healed. तर कसैले चङ्गाइ पाएनन् Nobody repented. कसैले पश्चाताप गरेनन् Nobody drew closer to God. कोही पनि प्रभुको नजिकतामा आएन All she had was claps. तर उसले सिर्फ ताली मात्रै पाए Because there was no weight किनकि in her त्यो वजन ministration. थिएन उसको त्यो सेवामा So when you now do activities without the weight of the presence of God, what you are doing is religion. त्यही भएर तपाईँ जब प्रभुको उपस्थिति बिना केही कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो सिर्फ एउटा धार्मिक कार्य मात्रै हुँदछ Even if all we do is to go on the street, oh, Jesus is calling you, and we are not in the weight of the presence, all we are doing is religion. अनि हामी बाहिर गएर प्रचार गरे पनि यदि प्रभुको उपस्थिति छैन भने त्यो सिर्फ एउटा धार्मिक कार्यहरू मात्रै हुँदछ Have you not understood that there are certain people here, you can know very well when something has changed on you, I can say something has changed on you, something has happened to you, because the way you were speaking before now, there's something that has added to the way you speak now. अनि तपाईँहरू थाहा छ यहाँ कतिलाई थाहा छ म तपाईँलाई यसो हेरेर पनि म भन्न सक्छु कि तपाईँको जीवनमा केही कुरा बदलेको छ केही कुरा थपिएको छ किनकि त जुन रूपमा तपाईँ पहिले बोल्नुहुन्थ्यो त्यो रूपमा तपाईँ बोल्नुहुन्न I was simply adding to what he said earlier. अनि मैले अघि उसले भनेको कुरा म थपेको The first मात्रै thing हो you need is the glory of God. पहिलो कुरा तपाईँलाई चाहिने भनेको प्रभुको महिमा If you don't know this, अनि यो कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने don't do activity. तपाईँ कार्यहरू नगर्नुहोस्। Stop the song. शब्द Stop the song. गीत बन्द गर्नुहोस् Stop the preaching. प्रचार गर्न बन्द Stop the गर्नुहोस् teaching. शिक्षा दिन बन्द Because all गर्नुहोस् you are releasing is volume. किनकि तपाईँले सिर्फ आवाज मात्रै दिइराख्नु भएको No weight. तर त्यो वजन चाहिँ छैन No life. अनि जीवन छैन So people cannot change. अनि मानिसहरू बदलिन सक्दैन Like I said, let me end with this on that topic. अनि त्यो हामी यो भनेर म अन्त गर्नेछु What changes men अनि के मानिस बदल्ने are चाहिँ not actually your words. तपाईँको शब्दले होइन What changes men is what is in your words. तपाईँ तर मानिसलाई बदलाउने चाहिँ तपाईँको शब्दमा चाहिँ छ त्यसले हो Somebody full of the devil can be talking. अनि शैतानले भरिएको मान्छेले पनि बोल्नु सक्छ
And then someone full of the Holy Spirit can also be talking. अनि पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति पनि The Bible बोल्दछ says they were full of the Holy Ghost. अनि बाबुले भन्दछ उनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले ओगायो। भरिएको थिए Dere ogayo pavitra atma. उनीहरू भरिएको थिए They were full. So you betrayed me by interpreting something else. No, it's the same. Oh, it's the same. Ogayo is like I'm full in food, and then borieko is like full in like a vessel being full. Oh, okay, Yeah. okay. The Nepalization continues. Okay, so you see very well. Words. So today you see many today in the body of Christ. Everybody is looking the same. Well, what is that? अनि हामी देख्दछौँ प्रभुको जन्म सबैजना एउटै देखिन्छ के हो त्यो No, you cannot see me like that. Oh, होइन तपाईँले मलाई the त्यसरी rest देख्न is सक्नुहुन्न। different. रस चाहिँ भिन्दै Yes. छ। That person preaches, this person preaches. Yes, mine is different. हो त्यो व्यक्तिले प्रचार गर्दछ अर्को व्यक्तिले प्रचार Because गर्दछ तर I मेरो चाहिँ found भिन्दै छ myself. I found myself. किनकि मैले आफूलाई भेटाएँ I found who I am. मलाई थाहा भयो म को हो। Where? The कहाँनिर presence. प्रभुको उपस्थितिमा The presence. That's where you find yourself. त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफूलाई भेटाउनु हुँदछ Praise God. प्रभुलाई महिमा Because गर्नुहोस्। people can sometimes do something a little similar, but that doesn't mean we are the same. We are all different in Christ. किनभने हो मानिसले केही कुराहरू एउटै गर्न सक्दछन् तर त्यसको मतलब हामी एउटै होइन हामी सबैजना प्रभुमा चाहिँ भिन्दै Those छौँ। online, God bless you. If you are getting blessed, type fire emoji जो चाहिँ अनलाइनमा हुनुहुन्छ and तपाईँले share the video. तपाईँ आशिषित हुनु If भइरहेछ you are भने not typing the fire emoji, get out of the video. आगोको उयो नक्सा पठाउनुहोस् अनि सेयर गर्नुहोस् अनि तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ भने तपाईँ निस्किनुहोस् भिडियोबाट Hallelujah. Amen। I don't want to stay on point number 1 because we don't have much time. अनि म पहिलो भागमै I'm रहनेछु ending at 9:30. हामी 9:30 हामी अन्तिम गर्नेछौँ Now is 9:11. अनि अहिले 9:11 भयो September 9/11. Yeah. Every time we hear 9/11, something else enters the heart. जब पनि हामी 9:11 सुन्दछौँ अरू केही कुरा हाम्रो हृदयमा आउँदछ 9:11 All right, let's go to number 2. हामी दोस्रो भागमा The जानेछौँ second thing we need दोस्रो कुरा हामीलाई चाहिने भनेको is चाहिँ the fire of God. चाहिँ प्रभुको आगो प्रभुबाट आएको आगो The fire of God. प्रभुबाट आएको आगो The presence of God has to do with bringing the weight of God in your life. प्रभुको उपस्थितिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो वजनहरू Such ल्याउँदछ a power that is only in God's presence. अनि त्यो खाले शक्ति जो चाहिँ सिर्फ प्रभुको उपस्थितिमा छ But the fire of God has to do with demonstrating power. तर प्रभुको आगोले चाहिँ प्रभुको शक्ति देखाउने कुराको बारेमा हो And purity. अनि शुद्धता पवित्रता Don't be watching pornography and you go and say, hey, Jesus loves you, come to Christ. Be तपाईँले careful. नराम्रो Oh. भिडियोहरू हेर्दै गएर चाहिँ नभन्नुहोस् कि ए प्रभुमा आऊ भनेर You will be transferring pornography to people. Oh. तपाईँले नराम्रो भिडियो चाहिँ बरु भन्दा मानिसहरूलाई दिइराख्नु भएको हुन्छ Go first and sit with God. Let fire burn you first. पहिले जानुहोस् प्रभुसँग बस्नुहोस् आगोले पहिले तपाईँलाई जलाओस् When the fire burn you now, you can now go and burn the world. अनि जब तपाईँलाई आगोले जलाउँछ अनि मात्रै तपाईँ गएर संसारलाई जलाउन We have सक्नुहुन्छ many people. अनि हामीसँग धेरैजना They छन् have not burned themselves yet, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई जलाएको छैनन् but they want to go and burn the streets. तर उनीहरू चाहिँ गएर आगो बाटोलाई Sorry, sir. जलाउन चाहन्छ Sorry, man. Burn yourself first. अनि त पहिले जानुभन्दा अगाडि आफूलाई जलाउनुहोस् Burn yourself first. आफूलाई जलाउनुहोस् पहिले You can't forgive. तपाईँले क्षमा दिनु सक्नुहुन्न Or you are on the street saying, God so loved the world. God loves you. अनि बाटोमा चाहिँ गएर तपाईँले किनकि संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो प्रभुले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ Oh, we live in religion in this world. यो संसारमा चाहिँ हामी धर्मको कुरा मात्रै दिइरहेको Oh, Father, have mercy on us. प्रभु हामीलाई दया देखाउनुहोस् You are dealing with unforgiveness. तपाईँ क्षमा दिनु सक्नुहुन्न Simple forgiveness, you cannot forgive. Huh? एउटा सानो तपाईँ क्षमा दिनु सक्नुहुन्न But you are saying, you are on the street saying, God loves you, come to Christ. He तपाईँ died, बाटोमा He shed His blood for you. बाटोमा जानुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ प्रभुले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रभुमा आउनु भनेर There's no fire. Oh. त्यसमा आगो छैन Because if there's fire, there will be purity of heart. अनि यदि आगो छ भने चाहिँ एउटा शुद्धता हृदयको शुद्धता Meaning that unforgiveness, you will drop it first, say, God, I forgive. अनि त्यसको And then you मतलब now चाहिँ go. क्षमा छैन भने त क्षमा दिनुहुनेछ प्रभुको वेदी अघि अनि तपाईँ गएर प्रचार गर्नुहुनेछ Hallelujah. Fire has to do with purity.
आगोको चाहिँ शुद्धताकोसँग Every सम्बन्ध छ। difficulty or sin or weakness that you are still facing, the fire will come and begin to purify you. हरेक कठिन समय या पाप या अपवित्रता तपाईँको जीवनमा छ भने आगो आउनेछ नि तपाईँलाई शुद्ध पार्न थाल्नेछ। And because fire burns, अनि किनकि आगोले जलाउँदछ purity becomes your power. अनि शुद्धता चाहिँ तपाईँको शक्ति बनिन्दछ। Imagine someone who is speaking with purity and someone who is speaking without purity. अनि सोच्नुहोस् एउटा व्यक्ति जो चाहिँ शुद्धतासँग बोलिरहेछ अनि अरू चाहिँ अशुद्धतासँग अपवित्रताबाट बोलिरहेछ। Walking in purity does not mean you are pure all every time. अनि शुद्धतामा हिँड्नुको मतलब होइन कि तपाईँ हरेक समय शुद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने होइन। Walking in purity simply means you are able to be cleansed when you are dirty. शुद्धतामा हिँड्नु भनेको चाहिँ जब तपाईँ महिला हुनुहुन्छ तपाईँलाई सफा पार्न सकिन्छ। That's walking in purity. त्यो चाहिँ शुद्धतामा हिँड्नु भनेको त्यही हो। Because there is nobody on earth that constantly walk on purity like this. किनकि संसारमा कोही पनि छैन जो चाहिँ हरेक समय शुद्ध भएर हिँड्नु सक्छ। Sometimes we got dirty, you have to go and purify yourself. त्यही भएर कोही बेला चाहिँ हरेक दिन कोही बेला हामी गएर चाहिँ हामी शुद्ध We are purified by the blood, right? हामी चाहिँ रगतद्वारा हामी शुद्ध भएको छौँ। So through that covenant we have in the blood, अनि जुन करार छ हाम्रो कुरा त्यो रगतसँग प्रभुको रगतसँग when we go and talk to him, the fire purifies now. अनि जब हामीहरू उहाँसँग गएर हामी बोल्दछौँ अनि आगोले हामीलाई शुद्ध So there is पार्दछ। purification by the blood and purification by fire. अनि दुई खाले शुद्धता छ, एउटा चाहिँ रगतद्वारा अनि अर्को चाहिँ आगोद्वारा। Purification by the blood has to do with covenant. अनि रगतसँग भएको शुद्धता भनेको चाहिँ करारसँगको उयो कुरा हो। Purification by fire has to do with relationship. अनि आगोद्वारा शुद्ध हुनुको मतलब चाहिँ सम्बन्ध, प्रभुसँग भएको सम्बन्ध। Covenant is different from relationship. करार र सम्बन्ध चाहिँ फाल्टो कुरा हो, फाल्टै हो। You can be married to your wife and never have a relationship with your wife. अनि तपाईँ आफ्नो श्रीमतीसँग करारमा बाँधिनु सक्नु भएको हुन्छ तर प्रेम सम्बन्ध भन्ने The छैन। marriage was covenant, त्यो के भन्छ त्यो विवाह चाहिँ एउटा करार थियो but relationship is now different. तर सम्बन्ध चाहिँ अब फाल्टै हो। So by covenant, अनि करारद्वारा we are purified by the blood. हामी रगतद्वारा हामी करारद्वारा चाहिँ रगतद्वारा हामी शुद्ध भएको By छौँ। relationship, अनि सम्बन्धद्वारा you चाहिँ are purified with fire. तपाईँ चाहिँ आगोद्वारा शुद्ध हुनु भएको छ। Now when you are purified with fire, take the gospel to the street. अनि जब तपाईँ आगोद्वारा शुद्ध हुनुभएछ तपाईँ सुसमाचार लिएर Take the जानुहोस् gospel to बाटोमा। people. मानिसहरूमा लानुहोस् And when सुसमाचार। you are not purified, of course God can still use you, but हो तपाईँ शुद्ध हुनुभएको छ भने हो प्रभुले तपाईँलाई चलाउनु It will not be सक्नुहुन्छ। like God would have used you if you were walking in purity and relationship. तर त्यो रूपमा हुने छैन जुन रूपमा चाहिँ प्रभुले तपाईँलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि तपाईँ शुद्धतामा तपाईँ हिँड्नु भएको थियो भने। So we need the fire of God. त्यही भएर हामीलाई प्रभुको आगो हामीलाई चाहिँदछ। Hallelujah. हालेलुया। So as I'm telling you what you need before you go out and pray and share the gospel, whether on social media out there, you now know what you need. त्यही भएर तपाईँ बाहिर गएर सुसमाचार बाँड्नु Some of भयो you, भने you तपाईँलाई have थाहा छ some of the तपाईँलाई के things. चाहिँदछ। Some of you have some of the things I'm naming. Some of you don't yet have. You have to seek God for it. अनि कतिसँग यो म जुन कुरा मैले भनेको छु छ तपाईँहरूसँग या अनि कति कुराहरू छैन त्यही भएर तपाईँ प्रभुलाई खोज्नुहोस् यो कुरा Next, पाउनको लागि। I've not even checked my note. I'm just because it's in my spirit. So when I just write, it's because I just want to write. अनि मैले लेखेको कुराहरू मैले हेरेको नि छैन किनकि म जो कुराहरू बोलिरहेको छु मैले आत्माद्वारा बोलिरहेको छु। Nikki, check at the back there. Do you have my notes there? अनि put it under the- Oh, I put it under here. Oh, it's here. The third one is you need the spirit of knowledge and wisdom. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई ज्ञान र बुद्धिको आत्मा हामीलाई चाहिँदछ। That's the third thing you need. Oh. त्यो चाहिँ तेस्रो कुरा हामीलाई चाहिन्छ। You can have all the fire in the world. हो तपाईसँग संसारभरिको आगो हुन सक्दछ If you don't have knowledge, तर यदि तपाईसँग ज्ञान छैन भने mental knowledge, यो the knowledge in school and the knowledge in society, अनि हामी के भन्छ हामीहरू यो समाजमा हुने या स्कुलबाट पाउने यो जुन ज्ञानहरू छ त्यो छैन भने you will still not be able to make much impact. तपाईँले त्यो ठुलो कामहरू गर्न सक्नुहुने छैन। Imagine I did not know how to, I was struggling to speak English. सोच्नुहोस् कि मैले इङ्ग्लिस असल रूपमा बोल्नु सक्ने थिइनँ। How will I speak to the Philippines now when God is trusting me to speak to them? म कसरी चाहिँ फिलिपिन्सहरूसँग म बोल्नु सक्छु जब परमेश्वरले चाहिँ मलाई त्यो विश्वास गर्नुभएछ। You see now?
So because I will not be able to communicate to them well, God will now say, okay, let me just take someone else and अनि किनकि म अब असल रूपमा उनीहरूसँग बोल्नु सक्दैन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हैन म अब अरू कसैलाई हाल्नेछु त्यहाँ राख्छु yes, he has the fire, but he doesn't know how to talk well for these leaders to listen. So let me take someone else who will be able to talk in English that the leaders can even listen and say, yes, this is what God is saying. हो उसँग आगो त छ तर ऊ त्यो ठाउँमा त्यो राज्यमा भएको अगुवाहरूसँग राम्ररी बोल्नु सक्ने छैन उनीहरूले सुन्ने पनि छैन त्यही म अरू कसैलाई ल्याउने छु भन्नुहुन्छ जसले चाहिँ बोल्नु सक्ने छ Because you have trained yourself, you know new words, you know words, governmental words. You can use words and speak that everybody can understand. तर जब तपाईँ चाहिँ तयार हुनुहुँदैछ अनि तपाईँ बोल्नु सक्नुहुन्छ जान्नुहुँदैछ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई ल्याउनु हुनेछ अनि प्रभुलाई थाहा हुनेछ कि तपाईँले बोल्नु सक्नुहुन्छ अगुवाहरूसँग त्यो हरेक शब्दहरू So to the fire that you have, त्यही भएर जुन आगो तपाईँसँग छ you need to add good English. अब त्यो आगोमा तपाईँले असल अङ्ग्रेजी हाल्नुहोस् I'm telling you, these are things you need. अनि यी कुराहरू तपाईँहरूलाई Oh, चाहिन्छ your world will not listen to you. न त संसारले तपाईँलाई सुन्ने छैन Even though you have the fire. तपाईँसँग आगो छ र पनि सुन्ने छैन So every day you're supposed to have that app that says learn new English word today. त्यही भएर तपाईँसँग त्यो एप छ लाउनुहोस् सानो चाहिँ लेख्छ नयाँ शब्द सिक्नु आज I don't have हरेक that दिन। Apple, but I'm advising you guys to get it. मसँग त्यो एप छैन तर म तपाईँलाई सल्लाह दिँदैछु कि तपाईँले त्यो डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर Hallelujah. Amen. Because sometimes these people will use big words to try to confuse you. किनकि कोही कोही बेला यी मानिसहरूले ठुलो ठुलो शब्दहरू प्रयोग गर्दछन् तपाईँलाई गुमराह पार्नको लागि Let's go in the Bible and find the guy with knowledge. Daniel 1:17. त्यही भएर हामी ड्यानियल 1:17 मा हामी जान सक्छौँ। Everybody open your Bibles, please. I have 9 minutes, guys. सबैजना आफ्नो बाइबल खोल्नुहोस् मसँग 9 मिनेट छ Daniel, and we are concluding today's message. अनि ड्यानियल 1:17 If you are there, say amen. आज अन्त गर्नेछु एमेन भन्नुहोस् तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने My wife, if you are there, say amen. Okay, I want my wife to read the verse. Please come and read us the verse. Are you having Nepali Bible or English Bible? Okay, come and read it. Chapter 1. Yeah, give her the mic. Chapter 1 verse. Chapter 1, verse 17. Daniel chapter 1 verse 17. Mhm. As for these four youth, God gave them learning and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all vision and dreams. Wow. You see, God didn't just start using Daniel in dreams. Daniel could learn. Oh, Daniel was a good learner. त्यो ड्यानियलले चाहिँ सिर्फ सपनाहरूको मात्रै उत्तर दिने त्यो वरदान थिएन तर ऊ चाहिँ एउटा सिक्दै पनि असल But some of you, the whole day you are on TikTok. उसले सबै कुरा सिक्थ्यो अनि कतिजना चाहिँ हरेक दिनको दिनै हामी टिकटकमा बिताउँदछौँ Instead of spending time with God, you say, today is feeling weird to me. Oh. अनि परमेश्वरसँग Instead of learning a new thing, today is weird to me. Oh. परमेश्वरसँग समय बिताउनु भन्दा अरू नयाँ कुराहरू सिक्नु भन्दा तपाईँ चाहिँ आज कस्तो असल छैन भन्नुहुन्छ You should check something to learn. तपाईँ के कुरा हेर्नुहोस् नयाँ सिक्नको लागि What do I need to learn today about? आज मैले के को बारेमा सिक्नु पर्छ Check a topic that you are lacking in and learn. एउटा केही शिक्षाको एउटा त्यो लिनुहोस् अनि सिक्नुहोस् Check a Bible book you have never read and read. एउटा बाइबलको पद हेर्नुहोस् जुन चाहिँ तपाईँले कहिले पढ्नु भएको छैन किताब अनि त्यो किताब पढ्नुहोस् You don't learn and you have the fire. You say, I will go and shake the world. Which world will you तपाईँ shake? सिक्नुहुन्न अनि भन्नुहुन्छ गएर म संसारलाई हल्लाउने छु तपाईँ कुन संसारलाई हल्लाउनु When you are not learning, जब तपाईँले सिकिराख्नु भएको छैन we must have a teachable spirit. तपाईँ चाहिँ एउटा त्यो आत्मा हुनुपर्छ तपाईँले सिक्ने आत्मा हुनुपर्दछ They had the spirit of knowledge. They liked knowledge. अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा त्यो बुद्धिको आत्मा थियो उनीहरूलाई ज्ञान बुद्धिहरू मन पर्दथ्यो Knowledge is power. अनि ज्ञान चाहिँ शक्ति हो There are 3 types of knowledge you need to have. I'm rushing because of time. अनि 3 खाले ज्ञान छ Write it down quickly if you can. तपाईँले लेख्नुहोस् छिटो सक्नुहुन्छ Number भने 1, mental knowledge. पहिलो हामीहरूको यो समाजको Societal knowledge. जो हामी यो समाजमा हुने ज्ञानहरू And then write the knowledge of who you are. अनि अर्को राख्नुहोस् हामी तपाईँ को हो थाहा गर्ने त्यो ज्ञान तपाईँ को हो भन्ने ज्ञान Mental knowledge, पहिलो त्यो समाजमा हामी कसरी जिउने त्यो ज्ञान
being wise. That's mental knowledge. एक Then, बुद्धिमानी हुने second type of knowledge, अनि दोस्रो खाले the knowledge of your society, your city, your nation. तपाईको सहरको तपाईको गाउँको ज्ञानहरू That's why you see, I know many places in the Philippines. I've never been there physically. त्यही भएर तपाईँ देख्नुहुन्छ मलाई फिलिपिन्सको धेरै सहरहरू थाहा छ म त कहिले गएको छैन God will mention the names to me. I will not be sure. I have to go and check the map. Okay. Oh, this is Mindanao. Okay, this is Manila. प्रभुले मलाई नामहरू भन्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा हुँदैन थियो अनि गएर म त्यो म्यापलाई हेर्नु पर्थ्यो You think I'm just mentioning it like that? के तपाईँलाई लाग्छ म त्यतिकै I have भन्नु my time to search on the laptop and learn. अनि मेरो समयहरू छ जुन जहाँ चाहिँ म Because I am ल्यापटपमा sent to them. So I need to speak for them to understand. And for them to understand, I have to learn from them. अनि कति कुराहरू मैले सिक्नु पर्दछ ताकि मैले उहाँहरूलाई असल रूपमा त्यो कुराहरू भन्न उहाँहरूले बुझ्ने रूपमा भन्नको लागि You say you are sent to Chicago. Do you know how you're supposed to dress in Chicago? अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ म चाहिँ सिकागोमा पठाइएको भनेर Do you know के how- तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ कुन रूपमा त्यो ठाउँमा चाहिँ कपडाहरू लाउनु Do you know how पर्छ you're going to speak to a Chicagoan? यता सिकागो बस्ने व्यक्तिहरूसँग कुन रूपमा बोल्नुहुन्छ These things you need to add to the fire. Or else यी you will कुराहरू not take your तपाईँले world. यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले तपाईँको आगोमा जोड्नु पर्दछ न त तपाईँले संसारलाई जित्नुहुन्न Hallelujah. Now some of you are saying, but some people were not educated in the Bible. अनि भन्नुहुन्छ होला कतिजनाले शिक्षाहरू पाएनन् भनेर बाइबलमा भएको व्यक्तिहरूले But the people who were educated did more because they wrote the Bible. तर ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ शिक्षाहरू पाएको थिएन स्कुलहरू गर्न उनीहरूले बाइबल लेखेको छन् Those who were not educated couldn't write it. ए सरी मैले उल्टो भनेको छु जसले चाहिँ पढेको थिएनन् उनीहरूले लेखेन तर And जसले पढेको थिए उनीहरूले चाहिँ लेखे and बाइबल even though they had no education, अनि उनीहरूले they did great things with God. उनीहरूले पढाइ लेखेको नभए पनि उनीहरूले महान काम गरेको छन् But Paul was different. तर पावल चाहिँ फाल्टै थिए Paul could write a letter. पावलले लेख्नु सक्थे That's why Paul said, I labored more than them. त्यही भएर पावलले भने मैले उनीहरूभन्दा धेरै मैले गरेँ Grace makes you labor. Grace does not make you idle. अनि अनुग्रहले चाहिँ तपाईँलाई काम गराउँदछ तपाईँलाई एक ठाउँमा राख्छ Check what to learn. तपाईँले हेर्नुहोस् Learn के it. सिक्नु पर्दछ अनि सिक्नुहोस् Did God call you in business? Check the businesses. Check some people who are in that type of business. Learn from them. के प्रभुले तपाईँलाई व्यापारमा बोलाउनु भएछ अरू व्यापारीहरू हेर्नुहोस् सिक्नुहोस् उनीहरूबाट सिक्नुहोस् What are you lacking in? Check, learn. तपाईँको जीवनमा केमा कमी छ हेर्नुहोस् अनि सिक्नुहोस् त्यो कुराहरू That's what you should be doing with your time. तपाईँको समयबाट तपाईँले समयले There's त्यो कुरा always गर्नुपर्दछ। something to learn. केही छ तपाईँले सिक्नु But पर्यो we हरेक neglect समय those things and we say, I am on fire. I am going to take my world. With what? तर हामीहरू चाहिँ त्यो कुराहरूलाई त्याग्दछौँ अनि भन्दछ म आगो छ मसँग म संसारलाई जित्छु When you के can't छ? even give me a verse where the Bible says Jesus is God. जब तपाईँ मलाई एउटा पनि भर्स पद दिनु सक्नुहुन्न जहाँ चाहिँ भन्छ येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ But भनेर। you want to go and take the world. तर तपाईँ गएर संसार जित्नु चाहनुहुन्छ You don't know the spirit you will meet in the world. तपाईँलाई थाहा छैन कुन खाले आत्माहरू तपाईँ देख्नुहुनेछ You will संसारमा। meet all types of spirits. तपाईँले विभिन्न आत्माहरू भेट्नुहुनेछ संसारमा। Deceiving spirit, spirit of lust, all गुम्बा type of पार्ने spirit. नराम्रो आत्माहरू तपाईँले भेट्नुहुनेछ Now, let me tell you something. Huh? म तपाईँलाई के There are some भन्छु? people who went to preach, and in the end, they fell into sexual immorality. कोही व्यक्तिहरू थिए जो चाहिँ प्रचार गर्नु गएको थिए तर अन्तिममा उनीहरू Let चाहिँ me tell you why. उनीहरू चाहिँ नराम्रो Let me tell you पापमा उनीहरू Let me tell you why. लडे म भन्नु सकिनँ Because the principalities struck them. किनकि त्यो ठाउँको ठुलो शैतानले चाहिँ उनीहरूलाई आक्रमण गर्यो They didn't have all these roots, these textures, the Well, they- glory of God, the fire of God, knowledge. And so because they went without knowing those things, Satan was able to get them. अनि उनीहरू चाहिँ त्यो जरा गाडेको थिएन उनीहरूलाई प्रभुको उपस्थितिको बारेमा ज्ञान बुद्धि उनीहरूसँग थिएन अनि जब उनीहरू प्रचार गर्नु गए शैतानले चाहिँ एउटा बाटो पायो उनीहरूलाई आक्रमण गर्नको लागि There are many of our brothers and sisters in Christ who have been trapped. त्यही भएर हामीहरूको धेरै दाजुभाइहरू छन् अनि दिदी बहिनीहरू इसाईहरू जो चाहिँ एउटा कब्जामा Trapped. परेको छन् They can't flow in their calling anymore. अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो बलावटमा फेरि बग्न सक्दैनन् It's not because they are not called though. उनीहरू बलावट नभएको कारणले It's होइन because बलावट they छ did not know these things before going to take their world. तर उनीहरूलाई थाहा थिएन यी कुराहरू संसार जित्नु जानुभन्दा So they said, go and take your world. They just went to take the world. त्यही भएर भने जाऊ गएर संसार जित्नु अनि उनीहरू गएर संसार जित्नु गए And in going to take the world, they became trapped. तर संसार जित्नु जाँदाखेरि उनीहरू नै पिन्जरामा थुनिए So you think that sometimes I don't scroll and I see a bad thing on TikTok?
त्यही भएर के तपाईँलाई लाग्छ कि म कोही बेला स्क्रोल गर्दै नराम्रो Immediately, if I see भिडियोहरू bad thing on TikTok, I just scroll it away Tama immediately. dek- And dek- then, dek- oh, I get out of the TikTok immediately. जब म देख्दछु देख्ने बित्तिकै म त्यसलाई हटाउँदछु या म त्यो टिकटकबाटै If बाहिर someone else is not trained, he's going to say, let me click to check. त्यही भएर जसले चाहिँ शिक्षा पाएको छैन उसले चाहिँ भन्छ म क्लिक गर्नेछु हेर्नेछु त्यहाँ के छ भनेर In going to take TikTok, TikTok would take him. अनि टिकटक जित्नु भन् जाँदाखेरि पर्दैन टिकटकले चाहिँ उसलाई उल्टै Some people, जितिरहेको how did you fall in it? It's Instagram. अनि भन्नुहुन्छ TikTok. कसरी चाहिँ तिमीहरू लड्यौ त्यो कुरा भन्दाखेरि इन्स्टाग्रामबाट टिकटकबाट And I'm not laughing or mocking. It's just that I'm just saying because they did not know how to take the social media. अनि म उनीहरूलाई घिन्न गरेको होइन हाँसेको नि होइन उनीहरूतर्फी तर उनीहरूलाई किन चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि किनकि उनीहरूलाई थाहा थिएन कसरी जित्नु भनेर Taking your word can be social media, can be physically, can be in different ways. आफ्नो संसार जित्नु सोसियल मिडियाहरूबाट नि हुनसक्छ या शरीर रूपमा Can be पनि in your हुनसक्छ, school. आफ्नो स्कुलमा हुनसक्छ So now you, as royal, you need to start planning. How can I take my school for Jesus? तिमी रोयल तिमीले योजनाहरू बनाउन थाल्नुपर्छ कि तिमी आफ्नो स्कुललाई The devil will try to tell you, no, you are too young. You can't do this. शैतानले भन्नु सक्छ होला तिमी सानो छौ भनेर But God is in you. तर प्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ We don't have much time. It's already 9:21. हामीसँग समय छैन 9:31 Can भइसक्यो I take 4 more minutes? के म 4 मिनट लिउँ 4 more minutes. Because we don't want to continue with part 4 next week. Because I have points still. So that three knowledge you need before you go to the world. त्यही भएर 3 खाले ज्ञान र बुद्धि Know who you are. तपाईँ को हो थाहा गर्नुहोस् We are kings and priests. हामी पुजारी र हामी राज We are gods with a small हामी g. राजा र रानीहरू हो अनि हामी परमेश्वर हो सानो परमेश्वर But as some of us Christians in church today, we are still scared of casting a demon. It means there's something wrong with who you are. अनि हामी क्रिस्चियनहरू छौँ इसाईहरू छौँ जो चाहिँ हामी अझै पनि भूतात्मा धपाउनुबाट डराउँछौँ त्यसको मतलब तपाईँलाई थाहा The छ Bible says, ye are gods. बाइबलले भन्छ तपाईँहरू परमेश्वर हो You are gods. तपाईँहरू परमेश्वर हो Because you are sons of the Most High. किनकि तपाईँहरू चाहिँ त्यो महान परमेश्वरको छोराछोरी हो How can a God then be running away from a demon? Wait, अनि कसरी चाहिँ I don't understand. कसरी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ शत्रुबाट भाग्नु शैतानबाट भाग्नु सक्छ हा। के कुरा बुझेको छैन Meaning you don't know who you are and you want to go to the street to take the world. Which taking world are you talking about? Stay त्यसको मतलब home. तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँ को अनि तपाईँ गएर संसार जित्न चाहन्छु के कुन संसार तपाईँ गएर घरमा Until बस्नु you know yourself first. तपाईँ जबसम्म थाहा गर्नुहुन्न Until you तपाईँ know को who you are first. तपाईँ को हो भनेर See now. I have a burden. It's a burden. It's a burden. It's a burden. मसँग एउटा बोझ Second knowledge of the area you are in. अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँ बसेको ठाउँ जान्न Even before I move to an area, when I find that area I will move to, I begin to check things about that area. अनि जब तपाईँ कुनै ठाउँमा उहाँ कुनै ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि म पहिले हेर्दछु त्यो ठाउँको बारेमा It's knowledge. त्यो ज्ञान हो You don't just say, okay, I am heading to Japan. तपाईँ चाहिँ भन्नु न And म then the beast जापानमा of जान्छु Japan will भनेर। swallow you. अनि जापानको शैतानले चाहिँ तपाईँलाई निल्नेछ So there are some people who don't need to be on social media until they are trained. त्यही भएर कोही व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ सोसियल मिडियामा जानु पर्दैन जबसम्म उनीहरूले सही शिक्षा पाएको हुँदैन When they are trained before they can go back on social media. उनीहरू चाहिँ शिक्षा पाउनु पर्दछ सोसियल मिडिया जानु Or else they will click on everything they should not click. न त उनीहरू हरेक ठाउँमा थिच्नेछन् जहाँ चाहिँ उनीहरू थिच्नु पर्दैन Because the training should be able to tell you cannot click on things that you are not supposed to click. किनकि जुन शिक्षाहरू उनीहरूले लिँदछन् त्यो उनीहरूले थाहा दिनु पर्दछ There are some videos you need to ignore. तर कतिवटा भिडियोहरू हुँदछ त्यो हेर्नु हुँदैन But manifest yourself there. Share the gospel there. Do whatever you want. But be careful. तर त्यो ठाउँमा सुसमाचार बाँड्नु प्रकट हुनु तर ध्यानपूर्वक पनि हुनु Hallelujah. Praise be to God. प्रभुलाई महिमा भएको होस् It is well. These teachings, I wanted to take it far, but I will leave it from here. We'll end about fan to flame. Mr. Waku wants chapter 4 next week. There's more to this. Dressing is part of it all. The way you dress is part of it. अनि जुन रूपमा तपाईँ आफ्नो आफ्नो लुगा कपडाहरू लाउनुहुन्छ त्यो पनि एउटा भाग हो In Bible school, they taught us no jeans in church. बाइबलमा हामीलाई सिकाउँदै जिन्स No, I'm not saying if you have a jean, you are the devil. No, you are not the devil. I'm just telling you some basic things. मैले भनेको होइन तपाईँले जिन्स लानुभएको छ भने चर्चमा तपाईँ शैतान भनेर होइन Why? Because किन it's किनभने hard to see people wearing jeans
at the president's meeting. किनभने एउटा प्रेसिडेन्टको मिटिङमा चाहिँ मानिसहरूले जिन पेन लगाएको Show me देख्न a साह्रो video छ। where presidents are meeting in a conference hall and they are all having jeans. देखाउनुहोस् एउटा नि भिडियो या फोटो मलाई जहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्टहरू मिटिङको लागि भेला भएको छन् अनि कसैले जिन पेन लगाएको छ। So we children of God are kings and priests. अनि हामीहरू चाहिँ प्रभुको जनहरू चाहिँ हामी राज पुजारीहरू र If you don't have, it's okay. राजा God रानीहरू। understands. हो छैन भने के छैन प्रभुले बुझ्नुहुन्छ। But if you have, तर यदि छ भने you can't come like that. तपाईँ त्यसरी आउनु हुँदैन। Because going to church is more than going to meet Donald Trump. किनकि चर्च आउनु भनेको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्नुभन्दा पनि ठुलो कुरा हो। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we wear jeans out down the street because we are trying to, because of the nature of the city. We don't want to look like they're gonna say, these people are trying to. We're trying to look a little bit, so that a little bit casual, so that people are not scared to interact with us. जब हामीहरू बाहिर प्रचार गर्न जाँदछौँ हामीहरू जिन पेन्ट लगाएर जानुको कारण चाहिँ किनभने त्यो सहरको वातावरण नै त्यस्तै छ। हामी त्यहाँबाट चाहिँ झन् धार्मिक भएर जाने होइन तर उनीहरूसँग एउटा हेलमेल हुने कारणका रूपमा जाने हो। So in Bible school, yes, when we were going for missions, we could wear jeans, but when you are coming to church, you cannot. हो त्यही भएर जब हामी सेवा कार्यको लागि हामी बाहिर जाँदछौँ हामीहरू जिन पेन्ट लगाएर जाँदछौँ तर जब हामी मण्डली आउँदछौँ हामीहरू जिन पेन्ट लगाएर आउँछौँ। Please, those online, my enemies, don't take my video and say I said wearing a jean is a sin. I never said that. त्यही भएर अनलाइन भन्ने व्यक्तिहरूले मेरो भिडियो लिएर नजानुहोस् अनि नभन्नुहोस् कि मानिसहरूलाई कि जिन पेन्ट लगाउनु एउटा पाप हो भनेर किन It मैले all त्यस्तो has to do भनेको with छैन। mindset and your society. You understand now? तर यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो सोचाइ र समाजमा भर पर्दछ। If you go to society, yeah, that's all it has to do with. I'm not talking about wearing jean in church is a sin. It's not a sin at all. अनि मण्डलीमा जिन पेन्ट लगाउने पाप त होइन Just a mindset of leaders, mindset of kings. तर एउटा अगुवाहरूको समझ बुझाइ अनि एउटा राजाहरूको रानीहरूको एउटा बुझाइ। This is where I end my message because we don't have much time. अनि समय छैन त्यही भएर म यहाँ अन्त गर्नेछु। I might continue part 4 next week. Amen. अर्को भाग अर्को हप्ता गर्नेछु। Things you need to take your word. But the few that I have shared today, if you have these, you can take your word. तर जुन थोरै मैले आज बाँडेको छु यदि तपाईँसँग यो छ भने तपाईँले संसार जित्नु सक्नुहुन्छ प्रभुको लागि। Hallelujah. You can take your word for Christ. तपाईँले यीशुको लागि संसार जित्नु। Please share the communion. Let's pray. हस् हामी प्रभुको I छोरा। wanted to talk more about other things that you need. अरू कुराहरू पनि पार्नु मन थियो तर This is fine. हामी यतिको राख्नेछौँ। This is my beautiful wife sharing the communion. उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ प्रभुको पार्दै गर्नुभएको। Thank you. Thank you, my wife. Look at how my word is keeping smile on her face. I told you guys, this is the weight. Even the weight when you say Jesus loves you, they begin to feel the love of Christ. जुन जुन शब्दहरूले चाहिँ उहाँको अनुहारमा मुस्कान ल्याइरहेको छ त्यो चाहिँ शब्द भएको Hallelujah. Say something to your wife. Let me see if she will smile. Let's test your own weight. Say, go ahead. I don't have to say she's always smiling. Oh, wow. Wow, he doesn't even need to say it. His own is another level. I need to come for you to pray for me. Wow. Your own is next level. He didn't even have to say it. Guys, okay. Let's do the communion and pray. Just open your bread. Hallelujah. And your grape juice that represents the blood of Jesus. रोटी र दाको सुन्नुहोस्। Heavenly Father, thank you for today. Thank you for this communion. The Bible says, do this as often in remembrance of me. And so, Lord, we do this to remember you, to remember everything you have done for us. And I pray that, oh God, even as we were teaching today about fanning to flame the fire and what we need to do to take our word for Christ, Lord, I pray that, oh God, may you strengthen each and every believer here, that this message that they had will consume them even when they are home, and that their relationship with you will increase to another level, and they will no more be scared of evil or the world. They'll be able to take their word wherever they go, and everything in their life will become a weapon in Jesus' name. Amen. And so, Father, we thank you for this bread, and we thank you for your blood. Thank you, Almighty Heavenly Father,
for everything you have done to us. In Jesus' name we pray. The body of Christ, Amen. the blood of Jesus Christ, Amen. Now, if you want grace, because this message has been released, there is a grace that has been released during this message. If you want grace to flow into your next phase of preparation, come to the front. I will just touch you and pray with you. Come to the front. If you need grace, grace means ability. Maybe you're someone you don't like to learn, and then suddenly God will give you the grace to learn. Come to the front. Feel free. Make a line here, please. Let me touch you quickly. We take you off this. Come to the front. Come closer. Okay. Come. Stand here too. You need the grace. Thank you. Okay, you need the grace. Good job, Roya. You need the grace for school. Okay. You need grace. That's good. God bless you. You need grace. You need grace. Okay. You need grace too, right? Listen. If you are equipped, a great weapon. Because right now already, because of your life and your humility, you're such a weapon to the kingdom of darkness already. But there is more. If only you put yourself under that preparation. There's more. You cannot just well that there are some people here who just recently came. They're already being on fire, right? Because of equipment. They're getting equipped. Yes. So I see very greatness on you, great greatness on you. You just need more. You just need to be equipped more. Yes. Because God has many surprises for you. I'm serious. Hallelujah. We don't have much time. So that said, I'm just gonna touch people here and they're gonna receive the grace. And knowledge is not imparted. Huh? We cannot impart knowledge. We just pray for you and that hunger burns in you. You start learning by yourself. You start learning. I think you were the one who asked me about the body, soul, and spirit, right? She was learning about the body, soul, and spirit, and she asked me a question. Are they like 3 separate entities? I said, no, it is one. Because even when we die and rise up, we will have a new body. So the body, this body will still have it, but it will be a glorified one. Amen. You will have a body still in the eternal life. Okay. So you will not just be a spirit like this. That's the Indian song. No, you'll be a body, spirit, soul. One. There's one. You cannot separate from each other. Hallelujah. Just stretch out your hands. Let me touch you quickly. I just say receive the grace. And some of you will just come at that burning desire. Some of you will go back into fasting. Some of you will go into fasting. I see this man of God. God says he's going to use you. Huh? I see you as a preacher. That's true. Yeah. I don't know if I'm the only one to say, Richie, bring the mic to him. Because I see an angel putting fire